Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nongeye kubaha ikaze makuru n'amakuru yo kuri uyu munsi turi ku cyumweru. Reka nizere ko meze neza hirya no hino aho muherereye, abagiye gusenga nizere ko mwagize amasengesho meza, abagize zindi gahunda namwe nizere ko gahunda zikomeje kubagendekera neza. Ikaze kuri mwese rero ku Ibendera TV, twinjire makuru yibanda kandi akitsa ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byongeye gukomera, ibintu byahindutse mu buryo bukomeye cyane, urugamba rwongeye gukaza umurego, amasasu aravuza ubuhuha mu bice bitandukanye. Reka twihuse mbabwire ko muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ahasange hongeye kugabwa ibitero bikomeye cyane mu gitondo cyo kuri uyu munsi, aho abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kuramuka bagaba ibitero ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Kugeza ubu tuvugana, abarundi bamanitse amaboko muri iyi mirwano. Ibi turaza kubyinjiranamo ku buryo burambuye. Ndaza kandi kukubwira ko ubu tuvugana imirwano yongeye kwaduka, twirwaneho ihanganye bikomeye n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo ni FARDC n'abambari babo. Turaza nabyo kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma ndaza kandi kukubwira ko intambara yakomeje gukaza umurego mu misozi iri mu nkengero za Minembwe. Ibi byifashe gute? Aha mu Minembwe ndakubwira ko hongeye kubura urugamba rukomeye cyane mu gihe hari hamaze iminsi asa naho hari agahenge. Turaza kunyarukirayo rero turebere hamwe ibiri kuhabera. Amakuru aravuga ko urugamba rukomeye kandi rwongeye kuzamura intera yo ku rwego rwo hejuru muri bice bya Minembwe. Ibi ni ibintu bikomeye, ibi ni ibintu bitari buze koroha na gatoya. Ikaze kuri mwese nanone, niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, nyemerera unterekere wa like, uraza kuba ugize neza. Niba kandi wamaze kugera hano ku Ibendera TV akaba ari ubwa mbere uhageze, unyemerere unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Numara kunkorera subscribe uze kwibuka no kunkorera kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification. Nugakoraho ubutaha amakuru ku Ibendera TV azajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mwese rero reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko mukomeje kugubwa neza. Ubundi munyemerere ibintu tubigenze gutya mu kanya gato cyane, ngaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, ikaze cyane nanone kuri mwese mudukurikiye ko muherereye hose. Abantu muherereye mu karere ka Kayonza ni mu burasirazuba bw'u Rwanda, abari Nyagatare, abari aho za Rwamagana, abari za Gatsibo, abari Kirehe, mbahaye ikaze, ndetse n'abari mu Bugesera, abari mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, namwe mwumve ko twabahaye ikaze muri aya makuru. Ubwo ni Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge. Hanyuma abari mu turere tugize intara y'Amajyaruguru, abari muri Rulindo, abari muri Musanze, abari muri Gicumbi, mwumve ko twabahaye Yambo. Abari mu burengerazuba, iyo za Rubavu, Karongi na Rusizi, namwe ikaze. Abari mu majyepfo, abari Huye, ariko tutarava mu burengerazuba, hari abantu baherereye muri Rutsiro, hari n'abantu baherereye mu Ngororero batubwira ko badukurikira cyane. Abantu nanone abari muri
muri Gakenke namwe mutubwira ko mudukurikira cyane ntago nabarenza y'ingo hino kuri. Hanyuma abari mu majyepfo rero, abari Muhanga, abari yo hepfo za Huye, abari Gisagara, namwe mbahaye ikaze muri aya makuru. Abari Igoma hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yambusana mumeze mute? Muzamura akaboko turamukanya niba muhari, muze kunyanikira muti turagukurikiye neza 5 kuri 5. Abaherereye Rucuro, abari Kisangani, abari za Masisi, abari yo hepfo Uvira, namwe yambusana. Abari mu bice bya Cibitoke twambutse ubwo ni mu Burundi, namwe yambo. Abari mu Bugande yo Kampala, Rashidi umeze gute? Yambusana. Abari Kenya, abari Tanzania, abari Sudani, abari Mozambique na Malawi, namwe twongeye kubaha ikaze muri aya makuru. Hanyuma abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndamubona Pastor Steven uherereye aho ngaho Chicago, nambari kumwe nawe aho ngaho, tubahaye yambo cyane. Abari Norvege, abari Canada, abari Australia, abari mu Bufaransa, abari mu Bubiligi no mu Buholandi, namwe tubahaye ikaze. Dukubita twanzika twanzurana ya makuru. Ubwo niba turi kumwe, like yawe uyinerekereho uyihuse cyane. Ndashaka like nyinshi cyane uyu munsi, ndashaka kandi subscribe nyinshi. Nabibonye ko abantu mudukurikira mutarakoze subscribe muri ku rugero ruri hejuru ya 60%. Ubwo rero niba udukurikira rwose utari wakora like ndetse utari wakora na subscribe, nyemerera ubinkorere, uraza kuba ugize neza cyane. Hanyuma ni munyemerere rero twanzikana aya makuru ku buryo burambuye, n'amakuru yo kwibendera TV kuri iki cyumweru. Ahitwa Sange, ndagira ngo nkubwire ko ibintu byongeye guhinduka no gukomera. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo baramutse bongera kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi bice bazamukiye Kiriba, Runingo, Sange. Amakuru avuga ko ahangaha habereye imirwano ikomeye yabereye muri aka gace ka Sange muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, aho umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe wongeye n'ubundi gusa naho utanga isomo rikomeye kuri abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni FARDC, ni Wazalendo, n'abacanshuro ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Kugeza ubu amakuru aravuga ko igisirikare cy'u Burundi cyamanitse amaboko. Uti byagenze gute? Aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, amakuru avuga yuko bazamutse mu bice bisa naho ari bitatu. Hari abazamukiye ha route nationale nimero 5, hari abaciye mu bihande byahangaha muri uburyo bw'ibumoso, ari n'abandi baciye mu bindi bihande. Bikavugwa rero ko ubwo aba bombi bazamukaga, Abarundi n'abacanshuro ngo bazamutse tayari aha kuri route nationale nimero 5, n'ubundi batagatinze batagatinze ibirindiro byarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. n'ubundi dore ko aba baherereye aha muri ibi bice bya Sange bamaze kuzamuka. Rero ndagira ngo neza neza nkubwire ukuntu operation ahangaha yagenze. Biravugwa ko masaha yo mu rukerera rwa kare ahagana ku isaha y'isa 11:20 kuzamuka gutyo hagati ya 20 na 25. Bivugwa ko ahanga hariho urugamba rwari rukomereye. Hanyuma rero biravugwa ko abarwanyi bo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi n'abacanshuro bazamukiye ahitwa Kiriba River Bridge, no kuvuga bari street kuri route nationale nimero 5. Hanyuma bikavugwa ko abo ku ruhande rwa Wazalendo bo abaciye muri ibi bihande neza neza uzamukiye Tema. Ubwo birumvikana haraho ugeraho kamera nk'ayitegeye ibi bice bya Kitija na Kingwengwe. Hanyuma bose bakaba bari bafite gahunda yo kurasa aha muri ibice bya Sange ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Byaje kugenda gute rero? Biravugwa ko abarwanyi bo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi
bari kumwe n'abacanshuro bazamutse bamaze kurenga Runingo gatoya cyane, bahise bitura muri ambushi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bahita babagota impande zombi, birangira rero noneho ibintu bibakomeranye. Amakuru avuga yuko nta kindi kintu kigeze gikorwa kuri abasirikare b'abacanshuro n'abasirikare b'u Burundi usibye kuba ngo bahise bamanika amaboko. Biravugwa yuko abagera kuri 30 bose bamaze gufatwa amatekwa n'abarwanyi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23. Ibintu rero bikaba byongeye kuzamba, ibintu bikaba byongeye gukomera. Abarwanyi bo ku ruhande rw'u Burundi n'abacanshuro ndagira ngo mbwire ko bongeye guhabwa isomo rikomeye cyane kuri uyu munsi. Reka kandi nkubwira yuko ubwo dukomeje n'aya makuru ajyanye imirwano yongeye kwaduka, twirwaneho kugeza ubu yongeye guhangana bikomeye n'ingabo za FARDC n'abambari ibazo. Amakuru yizewe aturuka muri teritwari ya Mwengani muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 2 Gashyantare muri uyu mwaka w'2026 hongeye kwaduka imirwano ikomeye yahuje umutwe wa twirwaneho n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo, ndetse bikavugwa yuko ngo n'abacanshuro nabo bari bafatanyije n'aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nkuko aya makuru abigaragaza, iyi mirwano ngo yazindutse ibera mu bice bitandukanye byo mu nkengero za Mikenke, na gace kazwiho kugira agaciro kanini mu bijyanye n'umutekano n'imiterere y'aka karere. Imirwano yakomeje no mu bice bimwe na bimwe birimo ahitwa Biraro Mbiri ndetse no mu tundi duce two muri ako gace, aho imbunda ziremereye n'izoroheje zumvikanye kuva 11 za mu gitondo kuri uyu munsi, zitangira n'ubundi guhererekanya imiriro y'amasasu mu kirere. Amakuru aturuka ku baturage baherereye ahangaha aravuga yuko ibyo bitero byaturutse mu bice bya Kamombo ni muri teritwari ya Fizi binyuze muri groupement ya Mutambara, bikaba ngo bigaragara ko byari bigamije kwagura urugamba no kugerageza gusunika abarwanyi batwirwana mu bice bagenzura. Amakuru kandi aravuga ko ibi bitaje kuborohera nk'uko bitangazwa na bamwe mu bayobozi batwirwana ndetse n'ubuhamya bwakusanyijwe n'ibitangazamakuru bitandukanye. Uyu mutwe wari witeguye bihagije no kuvuga twirwaneho. Aya makuru avuga ko ingabo za leta n'abambari bazo zatangiye gusubizwa nyuma y'amasaha make y'imirwano ikaze, mu buryo urusaku rw'imbunda rwatangiye kumvikana rwerekeza kure mu cyerekezo cya Kamombo, rugaragaza ko hari abasirikare basubiyeyo. Iyi mirwano ibereye Imwenga ije ikurikira indi mirwano ikomeye yabereye mu gace ka Rwitsankuku ku wa gatandatu, ni ku munsi w'ejo muri uyu mwaka w'2026, aho FARDC n'abambari bayo bagabye ibitero ku birindiro byatwirwano. Icyakora nkuko amakuru abigaragaza, ibyo bitero ngo byasubijwe inyuma maze twirwaneho ikomeza kugenzura Rwitsankuku n'inkengero zaho kugezana n'ubu ngubu nibo abakihagenzura. Imirwano ikomeje kugaragara muri utu duce ni igihe cy'urugamba rumaze imyaka myinshi, rufitanye isano n'amakimbirane yashingiye ku moko, politike n'imiyoborere mu misozi y'Umurenge, aho umutwe twirwaneho wahanganye kenshi n'ingabo za leta ya Kongo, rimwe na rimwe bikarangira aba barwanyi batwirwana n'ubundi babasubije inyuma. Intambara yakomeje gukaza umurego muri iyi misozi iri mu nkengero za Minembwe. Ni amakuru avuga yuko mu gitondo cyo kuri uyu munsi n'ubundi mu gace ka Rwitsankuku hongeye kuramuka imirwano, ni hafi ya Minembwe, ni mu misozi miremire y'Abanyafizi
Fizi na Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano yahuje abarwanyi batwirwano n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo. Kugeza ubu amakuru aravuga ko aka gace n'ubundi karwaniwemo bikomeye cyane, abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaza gusubizwa inyuma n'abarwanyi batwirwanaho. Urugamba rukaba rukomeje gukaza umurego muri ibice, aho n'ubundi amakuru avuga ko iyi mirwano yongeye kuzamura intera n'urwego iriho muri iyi minsi ya vuba cyane. Ibi kandi birimo kuzamura urwego mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga yuko n'ubundi abarwanyi batwirwaneho bakomeje guhangana n'ibitero bikomeye, ndetse kandi bikavugwa yuko mu bitero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo kugaba harimo n'ibirimo kugabwa ku baturage abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakaba bongeye gutabaza amahanga n'imiryango mpuzamahanga guhagurukira iki kibazo, aho bivuga yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kugaba ibitero ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge hagambiriwe kubarimbura. Ibi rero abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakaba bavuga ko mu gihe amahanga n'imiryango mpuzamahanga yabitagize icyo yikora, abaturage bashobora kuzisanga bakorewe genocide n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi bakabihamya bashingiye ku kuba leta ya Kongo yaravanyeho internet muri uyu mujyi wa Uvira, ibintu bituma n'ubundi ubwinyagamburiro bw'abaturage butagira icyo ugeraho, ndetse n'amakuru atamenyekana kugira ngo n'ubundi babone ko bakora ibi bikorwa byabo mu buryo bw'ubugome cyane. Ngibyo rero reka munyemerere mbashimire cyane inshuti bakunzi ba Ibendera TV mwese aho muherereye, ababanye natwe reka nongere nkwibutse ko hani kwibendera TV ni mu makuru yibanda akanitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku mirongo y'urugamba ikomeje guhanganisha abarwanyi b'uruhande rw'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Niba udukunda kandi ukaba udukurikira, ushobora no kudukurikira utadukunda, ariko wowe wese udukurikira nyemerera nkubwire cyangwa se ngusabe unyemerere unkorere like, ntugende utankoreye like. Hanyuma niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV ntugende utankoreye subscribe, uraza kuba ugize neza. Uyu waba ari umusanzu mwiza cyane utanze hano ku Ibendera TV. Nitwa Mukada, ndagushimiye cyane rero. Hanyuma mwese mukomeze kugira icyumweru cyiza, mugire impagarike n'ubugingo.